Još se sjećam kad sam imala 12 godina kako mi je mama govorila strpi se Marinice, narašće, uskoro. 22 godine kasnije dalje živim u nadi. Jedem banane, pijem džus, ali 0 bodova, znaš. Još i dan danas kad me bole, mislim si, jes, možda rastu, ali ne. Inače, meni se često dešavaju neugodne situacije i sad, kad smo dolazili ovdje, mi se svašta neugodno desilo, ali to mi se dešava zato što moja mama mene najčešće vodi svugdje. Naime, ja imam 35 godina, moja mama mene vozi svugdje. Sad je htjela ići u Makedoniju, ja sam rekla ne. I imala sam jedan nastup na Rock Otočicu u Sloveniji, koji je jedan od najstarijih rock festivala u Evropi i fakat su bili tamo svi nabrijani, znaš kao dobro, koliko možeš biti nabrijan dok pričaš slovenski, to je još druga stvar, ali ščegetaušće, grem lulat, ne. Ali uglavnom stvarno su se trudili, ja sad dolazim tamo i mama me dovela i ja kao, Bog, došla sam i oni kao, si prošla, ko te dopenjao? Ja sam se stvarno htjela ufurat kao, mama! Nije baš nešto jebeno prošlo. I za vrijeme sezone svinjske gripe u Hrvatskoj ja sam dobila salmonelu jer moram biti totalno drugačija od drugih. I dobila sam salmonelu zbog toga što mi naime moja baka odlučila raditi domaću juhu od domaćih rezanaca, od domaćih jaja koji su stari koliko je ona očigledno. I dobijem salmonelu i završim na hitno i normalno da me mama vodi na hitnu i sad sjedim, nije mi dobro i odjednom dolazi gospođa od 60 godina preko puta nas i vodi svoju mamu na hitnu. I sjedu se preko puta nas i znate kako su gospođe u godinama, 90 godina već ima, tresi se od starosti, bulji točno u mene i ove radimo ga. I ja odmah kao, dakle, mama, kako se tresi? Smiri se, Marina. Baka i dalje ga. Rekao, kako da se smirim, što ona tebi sad ne izgleda kao da na MP3-u sluša all the single ladies, all the single ladies, all the single ladies. I odjednom baki od umora padne glava ovak iza, rekao, da, to je onaj dio, Izbacili su me iz hitne. Možda zvuči malo ljuto i frizura me malo, danas sam onak na PMS-u sam. I sad, žene će to shvatiti. Znači, evo muškarci, cure, ispričavam se što ću nas sad izdat, ali vi muškarci ono što vi ne znate. Kad vi vidite nas na PMS-u i onda ste kao, na PMS-u si, daj si smiri. Ono što mi izbacujemo van na PMS-u je 3%. 3%! Jer da mi izbacujemo van 100%, mi bi zvučilo otprilike ovako. I koristili bi tampone ko ručne bombe, znaš kao. Tako da 3%. Budite sretni zbog toga.